дар ҷумҳурии тоҷикистон татбиқи чорабиниҳо оид ба рафъи монеаҳои мавҷуда дар таъмини рушди иқтисоди рақамӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолот идома дорад. Тадбирҳои пешниҳодшуда ба баланд бардоштани саводнокии рақамӣ ва молиявии аҳолӣ аз ҷумла соҳибкорон, рушди тиҷорати электронӣ, инфраструктур ва логистика нигаронида шудааст. Дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ зикр гардид ки ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешниҳод гардид ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. вобаста ба баланд бардоштани саводнокии рақамӣ ва равнақи дониши молиявии аҳолӣ имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии кишвар чорабиниҳои илмӣ гузаронида мешавад. ҳамин аст ки дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бахшида ба ҳафтаи илм конференсияи илмии назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён эълон гардидани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор гардид. тавре аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар бармеояд, яъне солҳои 2025 соли 2030 соли рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шуд ва ин мо омӯзгоронро водор мекунад ки баҳри баланд бардоштани дониши мукаммали молиявии ҳар як ҷавон донишҷӯ кӯшиш ба харҷед. Дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ нақша чорабинии вобаста ба солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия таъсис дода шуд ва тибқи ин нақши чорабинӣ ҳар ду факултаи иқтисодӣ, хусусан факултаи молиявии иқтисодӣ вазифадор карда шуданд ки вобаста ба ин солҳо мизҳои гирд тренингҳо бо ташкилотҳои амонатии қарзӣ ва бонкҳо ташкил намояд. тоҷикистон кишварест ки дар марҳилаи аввали татбиқи иқтисоди рақамӣ қарор дорад ва талошҳо дар ин самт рӯз то рӯз бештар мешаванд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистонро барои солҳои 2021-2025 қабул намуд ки бо мақсади вусъат бахшидан ба рушди иқтисоди кишвар ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавассути истифодаи технологияи рақамӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, инчунин фароҳам овардани шароити мусоид барои ба модели нави рушди минбаъдаи иқтисодиёти рақамӣ дар давраи дарозмуддат таҳия шудааст. маврид ба зикр аст ки вобаста ба татбиқи иқтисоди рақамӣ ва зеҳни сунъӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ қабул гардидааст. пешвои муаззами миллат солҳои 2025-2035 солаи рушди иқтисодиёти рақамӣ ва зеҳни сунъӣ эълон намуданд ва дар ҷумҳурии тоҷикистон низ вобаста ба ин стратегияи рушди зеҳни сунъӣ то давраи соли 2040 қабул карда шудааст ва дар заминаи ин дар баробари санадҳои меъёри ҳуқуқи барномаҳои давлатӣ инчунин бо дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат дар заминаи донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб донишгоҳи технология рақамӣ ва инноватсия таъсис дода шуд ки ин шаҳодат аз гуфтаҳои боло мекунад ки ҳукумати мамлакат пайваста ҷиҳати рушд додани иқтисодиёти рақамӣ ва зеҳни сунъӣ пайваста тадбирҳо андешида ва амалӣ карда истодааст. он тадбирҳое ки ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсия амалӣ карда истодааст самараи хелро ба бор медиҳанд. бо боварӣ гуфта метавонем ки доир ба татбиқи инноватсия, рушди инноватсия ва амалисозӣ он дар тамоми соҳаи иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон самараи худро медиҳад ва бо боварӣ гуфта метавонем ки ин дар рушди минбаъдаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбии худро мерасонад. умуман агар ба афзалиятҳои иқтисоди рақамӣ агар сухан кунем, умуман дар воқеъ ин иқтисоди рақамӣ ҳам дар соҳаи иқтисодиёт хусусан ҳам дар низоми бонкӣ, ҳам дар соҳаи андоз ва умуман дар ҳама соҳаҳо афзалиянок бештар аст. ин маънои он надорад ки иқтисоди рақамӣ танҳо дар соҳаи иқтисод бошад. иқтисоди рақамӣ метавонад дар соҳаи маориф бошад, метавонад дар соҳаи тандурустӣ бошад, метавонад дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқ бошад. дар дилхоз самт метавонад як масалан манфиати худро ёфта тавонад. ва агар таҳлилҳо нишон медиҳад ки 92% тиҷорати электронии сатҳи ҷаҳонӣ тариқи электронӣ сурат мегирад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар воқеъ рушди иқтисоди рақамӣ ба тадриҷ вусъат дода ифтодааст. маврид ба зикр аст ки дар қатори иқтисоди рақамӣ бевосита зеҳни сунъӣ низ дар рушди иқтисоди рақамӣ як кӯмаки бевосита карда метавонад ва
طبق پیشگویی‌های کارشناسان بانک عمومی جهانی، یعنی نقش ذهن صنعی 14-16% مجموع محصولات اقتصادی جهان را در تا سال 2030 تشکیل می‌دهد. باید قید نمود که اقتصادی رقمی در همه ساحه‌های افضلیت‌ناک اقتصادی کشور مخصوصاً در روند تکنولوژی معاصر اندازه‌سپاری مقام کلیدی دارد. اقتصادی رقمی نتیجه رشد تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی بوده، با تغییر دادن روندهای تجارتی در تمام ساحه‌های اقتصادی گسترش اینوواسیون را فراهم آورده است. منبع‌های مالی دولت اساساً به واسطه اندازها از فعالیت‌های مردم درآمد، فایده، خدمت‌رسانی دولتی به مانند نقلیات، آب، برق، فرودگاه، اجازه‌دهی، جریمه و غیره تامین می‌گردد. در زمین اقتصادی رقمی منبع نوی درآمدهای دولتی محض اندازمندی خدمت‌رسانی‌های الکترونی و انداز رقمی برای شرکت‌های تکنولوژی اطلاعاتی میباشد. ساحه انداز یکی از بخش‌های مهم اقتصادیات به شمار می‌رود و با نظر داشت اعلان گردیدن سال‌های 2025 سال‌های 2030 همچون سال‌های رشد اقتصادیات رقمی و اینوواسیون، تدبیراندیشی‌ها در ساحه انداز نیز وسعت یافته ایستاده است و باید گفت که کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با نظر داشت رقمی کنونی بخش واقعی اقتصادیات پرداخت اندازها را توسط برنامه‌های مخصوصی معین گردیده راه اندازی کرده ایستاده است. این زمان سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری عموما در مجموع تمام اندازپرندگان امکانیت دارند که پرداخت‌های اندازی را توسط آنلاین برنامه‌ها پرداخت نمایند و در این جهت نیز بانک‌های جمهوری تاجیکستان نیز فعال گردیدند و ببینید که در تمام بانک‌ها علاقه برنامه‌های مخصوص وابسته به پرداخت اندازها نیز مجهز شده است. برنامه‌ها عموما زیاده از 70 خدمت رسانی هست که میتوانند اندازپرندگان از آنها به ممنوعیت استفاده برند و اگر قیاس کنیم نسبت به سال‌های گذشته که در کدکس‌های انداز جمهوری تاجیکستان اونا درج گردیده بودند، یعنی اندازپرندگان برای به خریدگیری در مقامات انداز ساعت‌ها ایستاده حتی یک چند روز خود را سپری می‌کردند و کارها به زودی به انجام نمی‌رسید. حالا باشد خود سوبیکت‌های فعالیت خواجگیدار یعنی سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری نیز میتوانند آنلاین به خریدگیری را گذاشته باشند و حتی در دام 3 ساعت میتوانند که از به خریدگیری گذاشته باشند. همزمان رقم مشخص اندازپرنده نیز توسط نظام الکترونی صورت میگیرد و این و ده‌ها دیگر تدبیرهایی که کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای سوبیکت‌های فعالیت صاحبکاری اندیشیده است و من بعد نیز چنین تدبیرها در کدکس انداز جمهوری تاجیکستان جاری کرده میشد و اندازپرندگان از اینها به ممنوعیت میتوانند استفاده برند. حکومت جمهوری تاجیکستان جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای وسیع نمودن دایره خدمت‌رسانی بانکی از جمله رشد پرداخت غیر نقدی و پیوست نظام بانکی با نظام‌های بین‌المللی خدمت‌رسانی رقمی مالیوی چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نموده ایستاده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام سالانه ابراز نمود که با مقصد مساعدت به رشد بخش مالیوی ضرور است که پرداخت همه اندازها و بودجه‌های دولتی برای دادن اجازت و اجازتنامه‌ها، جریمه‌ها، مبلغ سوغورت‌های حتمی دولتی، خدمت‌رسانی‌های کمونالی و دیگر نمود خدمت‌رسانی‌های دولتی پورا به طور غیر نقدی به راه مانده شوند. گزارش به اقتصادی رقمی و تطبیق مناسبت‌های اقتصادی طریق تکنولوژی‌های اینوواسیونی نقش بانک‌ها را در اقتصادیات باز هم بالا می‌برد. جمهوری تاجیکستان امروز در برابر دیگر از کشورهای جهان گویم بر مرحله نوی رشد گزارش به اقتصاد رقمی قدم گذاشته ایستاده است. گزارش به این نظام البته گویم در عملی شوی هدف‌های رشد استوار تکیه می‌کند و همزمان در وظیفه‌های نو نقش مؤثر را می‌گذارد و البته اون کشورهایی که امروز گویم از امکانات‌های اقتصاد رقمی استفاده برده می‌توانند به شبهه معلوم است که ثمره زیاد اقتصادی به دست می‌آورند. با درک این مسائل مهم شرایط جهانشوی گفته باشیم که بانک ملی تاجیکستان البته در تشکل رسانی‌های رقمی بانکی تکیه نموده رشد نظام پرداخت‌های غیر نقدی یکی از هدف‌های اساسی خود قرار داده است. البته نشان دهنده‌های اساسی ثمرناکی نظام پرداخت‌های غیر نقدی این از زیاد بودن شماره تشکیلات‌های قرض مالیوی، سطح گویم دسترسی اهالی به خدمت‌رسانی‌های رقمی بانکی
шумораи картҳои пардохтии бонкӣ, албатта рушди инфраструктураи пардохтӣ, оператори низоми пардохтӣ ва дигар масъалаҳо арзёбӣ карда мешавад. бояд қайд намуд ки айни замон дар низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасониҳои инноватсионии гуногун ба монанди интернет банкинг, ҳамёнҳои электронӣ, QR Ramz, онлайн қарздиҳӣ, онлайн консултатсия, онлайн биометрия ва дигар хизматрасонии инноватсионии бонкӣ мавриди истифода қарор гирифта истоданд. ҳамин тариқ равандҳои рақамикунонӣ дар низоми бонкии ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани хизматрасониҳои инноватсионии бонкӣ амалӣ шуда истоданд. бояд қайд намуд ки технологияҳои инноватсионӣ фарогири ҳудуди васеъ бо суръати баланд тариқи намуна наздик таъссуроти моро оид ба имкониятҳо куллан дигар месозад. тараққиёти бо суръати шабакаҳои иҷтимоӣ, бозори смартфонҳо, иҷозати бемаҳдуд ба интернет, технологияи таълимии мошинӣ ва интеллекти сунъӣ куллан оламро дигаргун месозад. дар ин замина таҳлили нақши технологияи рақамӣ ва ҷорӣ намудани инноватсияҳои бонкӣ дар ташаккули экосистемаҳои бонкӣ тиҷоратӣ мувофиқи мақсад мебошад. агар ба сохтори низоми бонкии кишвар назар афканда бошем, дар соли 2024 албатта шумораи онҳо ба 65 миллион ташкилотҳои қарзии молиявӣ расидааст ки аз ҷониби онҳо дар минтақаҳои кишвар 1928 адад воҳидҳои сохторӣ ки ин шумораи зиёд ҳатман дар рушди пардохтҳои ғайринақдӣ ва расидан ба ҳадафҳои стратегии кишвар нақши муассирро мегузорад. бояд гуфт ки яке аз амалиётҳои нисбатан рушд ёфта дар бозори пардохтҳои ғайринақдӣ гӯем ин рушди бозори картҳои пардохтии бонкӣ мебошад. агар ба таҳлилҳои омори бонкӣ назар афканда бошем, дар 5 соли охир аз 2,8 миллион адади соли 2020 ин тамоили шумораи картҳои пардохтии бонкӣ ба 8,6 миллион адад расидааст. ва албатта агар ба ҳиссаи гирифтани пули нақд дар дохили кишвар назар афканда бошем, масалан дар соли 2020 аз ҷониби аҳолӣ ба воситаи ҳамёнҳои электронӣ ба воситаи картҳои пардохтии бонкӣ дар маҷмӯъ 1,9 миллиард сомонӣ гирифтани ҳаҷми пули нақд ва ба воситаи боз ҳамёнҳои электронӣ ба воситаи картҳои пардохтии бонкӣ дар маҷмӯъ 3,4 миллиард сомонӣ ва ҳиссаи амалиётҳои ғайринақдӣ дар ҳаҷми умумии пули миллӣ ба 8%. ва ҳамин тамоил дар соли 2024 майл ба афзоиш дошта, бозам тибқи маълумотҳои омори расмии Бонки Миллӣ ҳаҷми гирифтани пули нақд дар ҳаҷми 3,5 миллиард сомонӣ, пардохти молу хизматрасонӣ тавассути картҳои пардохтии бонкӣ ба 85,5 миллиард сомонӣ ва ҳиссаи амалиётҳои ғайринақдӣ дар ҳаҷми умумии пули миллӣ ба 26% расидааст. албатта тибқи таҳлилҳо мушоҳида мешавад ки имрӯз дар аксарияти давлатҳои ҷаҳон ҳаракати пули нақд кам ба чашм мерасад. ва албатта ин гӯем ин шаҳодат аз рушди низоми бонкии онҳо ва албатта сатҳи таъмини дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои гӯем молиявӣ, ҷорӣ намудани амалиётҳои навини бонкӣ ҳамзамон аз рушди пардохтҳои ғайринақдӣ ва эътимоди онҳо ба низоми бонкӣ ба чашм мерасад. нақши технологияи рақамӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёт рӯзафзун гардида, таъсири онҳо ба омилҳои рушди иқтисодиёт пайваста меафзояд. истифодаи технологияи рақамӣ ба рушди мутавозун ва устувории иқтисодиёт, кам кардани хароҷот ва баланд бардоштани саводнокии истеҳсолот, беҳтар намудани сифати молу хизматрасонӣ, ҷорӣ кардани инноватсия ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳими технологияи иттилоотию коммуникатсиониро дар татбиқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи солҳои 2030 муҳим медонад. зеро гузариш ва истифодаи технологияи рақамӣ барои ҳалли афзалиятҳои пешбинишудаи кишвар ва ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор мусоидат намуда, боиси беҳшавии шароити зиндагии мардум ва фароҳам овардани имкониятҳои нав барои рушди иқтисодиёт мегардад.